kunodaba engangalibhala ngicabanga ukuthi kwakuda around 2019 lo sisi owayekade ekhuluma ukhosini wayekhuluma uhlelo lantambama lo sisi wase Richards Bay lo sisi wagcina wathandana nenye insizwa ngaphandle lezi insizwa engama Nigerian wahamba wagcina selalwa inyoka lo sisi. Abantu ke sesibaqwashise kaningi ngalezi zinto. Kade ngibuka mina ngazi noma umhlaba usuka kanjani noma lezi zinto zayivele zenzeka nakudala nje ukuthi ke phela ithine besinganakile. Kade ngibuka enye insizwa khona insizwa kade ichoma ngemali la iphethe imali eningi kakhulu la ku Facebook la ma social network iphethe imali eningi kakhulu ithi yenza ithi we post yayo ya recent ibibhala ukuthi iphethe imali eningi kakhulu ithi yazi iphuphula mbe kukwenza 5000 rand ngosuku esikhathini esingaka kodwa manje sengenza 30000 ngosuku uphethe imali eyividorizer ephethe imali yangempela 1 2 3 lensizwa kade sivele enkantolo izolo ibulale ivela nenye insizwa ezu2 ibiphila impilo nje ubukhasi kade shutha mawubuka iprofile yayo ubishutha nezimonto ezihlukahlukene mawubuka iprofile yayo mawubuka iprofile pic yayo la ku account yakho Facebook ipost imonto ezihlukahlukene iboshiwe kade ivele enkantolo ngokubulala enye inkosi amakhosa intokazi ezimbili zase Verelem enye ebiso chemist enye umhlengazi zibulewe lezo ngane bekufanele ngathi bayilande kuba angazi noma bekujolwana noma bekwenzakalana kodwa nje bayilande kubo bafike bathatha 2 bekufanele bebelande kahle amantombazana awu4 lana amanye ngathi abanama excuses angazi kanjani base begcina sebehamba nala bafike bawabulala obviously lamabili amantombazana mase bebulewe lapho azosho ukuthi osibani bana bafike bazothatha awungitshene nje into ekheles kangaka ngiyaye ngithi ke mina mangikhuluma nje endaweni ezihlukahlukene nade ngikhuluma ePort and Fort izolo ngitshena abantu khona kulomcimbi lapha ngithi uma khona abantu abayibethi usibani bani uyangixhaphaza ufune ngimphumuze besho ukuthi ngifuna ukumbulala angithi thina abantu sazi ukuthi umuntu umefile usuke ephumule sazi lokho thina ukuthi khona ke bayibethi ngifuna ukumphumuza umuntu ngenxa ukuthi uyangidelela or ukwenzela ukuthi kanti akazi ukuthi umuntu uyayithi umuntu ngifuna ukumbulala ubani ukuze kube nokuthula kanti akazi ukuthi ngesikhathi ubulala umuntu ngesikhathi ngelanga ubulala ngalo noma ukuthi uwedwa ukuphumula awusobuye uphinde ukuthola ukuphumula uyozufa umuntu wathatha isinqumo sokuthi ubulala umuntu awusobuye ukuphinde ukuthola ukuphumula usuyozufa. Ngikhuluma ke ngendaba yosisi wase Richards Bay owalalwa inyoka owathandana nensizwa ngaphandle wagcina selalwa inyoka and lezi zinto kumuntu wesifazane ngiyaye ngibone kuma social media masibhala indaba ezithinta umuntu wesifazane la akathe mayengena khona uthandweni wagcina segaxela bese bethi abantu kade kwasasinukhuza bosisi kade wasasinukhuza umuntu wesifazane megaxela umuntu wesifazane kuyenzeka kube kade nimbone hamba phambili ekhuza abanye abantu besifazane ukuthi ningabokwenza u1 no 2 no 3 ngakusasa senibone siyenziwa uyena lento yabona ukufa makunyonyobela kwesinye isikhathi uyayungakuboni uyayukugade ngapha bese qhamuka ngemuva lo sisi it was 2005 wayikhuluma ukhosini 2005
owakwaNkosi la eRichards Bay. Uthi wayekade wayesebenza nje kwenye ibuilding bene office kwelinye lamabhilidi edolobheni eRichards Bay. Uthi mayiphuma lo sisi waNkosi wayenayo indoda yakhe. Wayenayo indoda yakhe ayisebenza eThekwini, yena esebenza la eRichards Bay. Enezingane eziwu2 ehlala emqashweni. So ke lo sisi uthi ngelinye ilanga nje around 2006 2005 uthi wayenemoto mayehla kuma parking mayehla kuma parking uthi wayese ebona insizwa nje, insizwa yambingelela, hayi wavuma yacela ukukhuluma nawe. Uyabona lokhu insizwa mayicela ukukhuluma nawe unganaki nje. Uthi hayi wavuma yacela ukukhuluma naye, yamncoma ukuthi muhle, hayi wangena emotweni wahamba. Angithi manisuke emsebenzini ebuilding lenisebenzela kulona ama office emaningi, amanye ke kufika ama customer amanye yabo, so naye wayitshela lensizwa ayishuthi i customer vele kade ize kwamanye ama offices akhona la. Ithi ke lentokazi bese ihambela ke bese kuthi ngakusasa mayithi yaphuma futhi emsebenzini iza la kuma parking naye lensizwa naye ayisiqala ukuthi hawu lo muntu uthi mangithi ngiyavula nje isicapha semoto naye lensizwa ifike ngibingelele. Kunjani sisi? Siyaphila kodwa ke ikhuluma lesizulu lesi ibuye ikhulume lesingisi. Lesizulu esikhulunywa umuntu osuke engasazi isiZulu. Uthi lesi simbingelele lensizwa avume ebese ithi lensizwa cha mina ngusibanibani nayizolo ngikubonile, so ngithema ngikubona inhliziyo yami yathatheka kakhulu, so ngiyacela ukuthi mhlambe noma ngithola inamba yakho or usebenza phi. Washo lo sisi ukuthi ngisebenza la e-officeini lapho ngisebenzela iphi, ngisebenza ngaphansi kwayiphi inkampani. Angithi kuleso sikhathi ayikho into ekhombisa ukuthi khona into ebungozi la ekhona, ayikho, ngoba ngeke umuntu ethe kushela, especially mayincoma umuntu abantu besifazana bayathanda ukuncoma. Besifazana buka mncoma nje umi kahle or umuhle, yabo kuhle ukuthi kwakho uyakuthanda lokho umuntu besifazana. Mumncomile nje uyakunika attention, ukhombisa ukuthi uyakujabulela lokho. So nalensizwa yayincoma lo sisi ke naye wase eyilalela, and then wayinika nabanikani inamba uthi lo sisi ngase ngihamba. Kwase kuthi ngakusasa futhi yamfonela lensizwa yambuza ukuthi lunch yakho uyiphuma nini. Washo lo sisi uthi ngiphuma ngo12. Yayisilensizwa ngicela ukulethe, yamfonela yathi icela, yambuza ukuthi ingamphathela ini for lunch. Wathi lo sisi noma yini. Yayisibuza lensizwa ukuthi uyiphuma nini lunch yakho. Wathi lo sisi ngesikhathi esukuthi. Yayisivele ifika lensizwa officeini lakhe. Angise lo sisi wayeseyilayele lensizwa eyangaphandle eNigeria. Besithi lensizwa besimlethele officeini la eRichards Bay. Uthi lo sisi yafika yamlethela ilunch officeini, yayisikhuluma nje lokho wayese ephuma lo mfo. Kwase kuthi nangakusasa wayilethela ilunch lo bhuti lo. From lapho nje wangama ukuletha ilunch, ukuthi uma engayilethanga ilunch lo bhuti afonele lo sisi ethi ngabe abakathandani njalo, ethi ngabe ngiyakulethela ilunch inkinga ngikude, kodwa ke ngingakuthumelela imali ukwazi ukuthenga ilunch. Uthi lo sisi yayithumela 1000 or ithumela 500 rand ethi ayozothenga ilunch lapho. So waqala ke lo sisi naye uthi nami ngaqala ukuthi hayi lo muntu kusho ukuthi uyangithanda lo muntu nje. Ngalesa sikhathi ke 1000 kwakuyimali, namanje nje umuntu mayithi na 1000 rand na 500 rand we lunch ezophinde kunike futhi omunye kusasa. That is something very huge kumuntu wesifazana. So uthi lo sisi wagcina ke naye semnike attention lo bhuti, uyabona.
ese ngelinye ilanga uthola ukuthi lo bhuti uyafona ethi uthanda ngicela uma ngelunch yakho uphume udrive uze esitolo esiwukuthi sizodla lunch khona. Uthi lo sisi ngiphume ngabe nankinga nxa ukuthi ngase nami nje sengimjwayele lo bhuti futhi ngase ngizwe ukuthi yazi lo muntu ngathi ngiyamthanda yabona. So uthi lo sisi ke kuthemva emva kwalapho after lapho wagcina ke naye ese nokumnaka nje yabo naye lo sisi esekwazi nokumsendela imessage esekwazi nokumfonela lo bhuti yabona. Wayese ngelinye ilanga benza isikhathi kuyi weekend babonana nje edrobheni ke kwenye indawo yokudlela eRichards Bay. Washo uthi lo sisi ngase ngimbuza ke naye lo bhuti ke njoba sengiyabona ukuthi cha uyangithanda ubani ke mhlawumbe uyichaza ushadileni nani uyabona ayichaza lo bhuti hayi angishadile but ngeke ngaba ne girlfriend nginazi ingane nje but ke kahle ngisafuna umuntu nje ngizoshada naye ngoba bengibamba ngiyeke yabona. So nje la Richards Bay ngiqashile but ngifuna ukuthenga iproperty sebenza ngeproperty. Uthi ke lo bhuti no nginomuzi eThekwini la Richards Bay ngihlala emqashweni ngiqashile kodwa ke ngiyafuna ukuthenga iproperty ngihlela into enjalo into engilethela iBay leyo. Uthi lo sisi bekuthi njalo mhla ka 15 lenzo izovela imgaxa noma u8000 imnikeze noma u8000 bese kuthi makuphela inyanga imshaye noma ngo10000. Uthi lo sisi mayithi hawu imali engaka ethi le ndoda hayi ngiyakupha nje ngangithi phela makuphela inyanga nami khona profiting now ngomhla 15 futhi khona profiting now so ngiyakupha. Uthi lo sisi since ezwane nale ndoda le ndoda yayimupha bengakathandani le mali bengathandene ngenxa ukuthi yayijwayele ukumsendela o500 rand be lunch 1000 rand lunch so vele account na uthi lo sisi ngabona ingisendela u8000 kuphela inyanga ngababazi hawu imali engaka ngiyani le mali ayi ithi le ndoda no ngiyakupha nje. After lapho ke uthi lo sisi ayingcine sengivuma nami ngiyitshene le ndoda ukuthi hayi mina nginayo umuntu engithandana naye indoda yami iseThekwini la ngihlala emqashweni ikhala khona la Richards Bay kodwa ngihlala la emqashweni engiqashile nje close to idolobha so ngihlala nezingane zami. Lo sisi ubethi mayibuye emsebenzini alanda izingane zakhe esikoleni so beyilanda izingane zakhe uhlala nezingane zakhe emqashweni nendoda yakhe bekuyenzeka ifike nje emqashweni bekuthi indoda yakhe leseThekwini mayisuka eThekwini ifikile emqashweni bethatha izingane bezise ekhaya bese zibuya uma sekuhamba indoda. Uthi lo sisi ke wagcina esenemali ngoba ithi imali yakhe yomholo wayengayisebenzisi wagcina esenemali impilo yakhe yashintsha nje impilo yakhe. Uthe ke ehambe ekhaya kungalindele umuntu afika athenga igrocery athenge yonke into uthi wagcina esenemali. Angithi lento ngeke unake mawungazange uzwe umuntu ekhuluma ngaleyo nto umuntu wesifazane mungazange uxwayiswe ukuthi hey boyigadi indoda ekuphi imali kakhulu igadi leyo ndoda ngeke unake mungazange uxwayiswe ngaleyo nto. Wena ungavela ubone ukuthi hawu lo muntu uyangithanda yazi ungipha buka nje imali ngipha ngeke uzunaka umuntu wesifazane I'm telling you usunganaka manje ngoba seyigcwele lezi zinto ku social media kodwa ngalesi sikhathi wawungeke unake. You understand kwangelo ukuthi unake namanje ke usunganaka wena mangathwa njoba sikhuluma lento siqwashisa ngabantu besifazana ukuthi kuyenzeka abethi bangena uthandweni kanti bangena ogibeni wena kusuzogada indoda ezokupha imali hey indoda iphana imali kakhulu nje angiyifuni ngoba ngizongena ogibeni bese vele iqhamuka ngenye into indoda ingasaqhamuki ngemali vele iqhamuke ngenye into nje eseceleni ungena ogibeni. So ziningi izinto okufanele
nani madoda ziningi izinto kufanele niqaphele kubantu besifazane ukuze ningangeni ogibeni. Uthi lo sisi ke one day besithi lensizwa yazi ngisafisa ukuthi sebejolaka. Uthi lo sisi before isho njalo uthi lo sisi wayeke imkhiphe lensizwa icela ukuthi bolala ehotel. Yayike imkhiphe becethe bolala ehotel. Befike lapha ehotela belale. Ingamthinti ingamjahi nje ngalutho, ingafuni lutho, ingamthinti ngisho umthinti ukuthi kufanele benze ucansi nani nani. Ithi nje balale ehotela kuze kusekuseni. Hayi bevuke lapho begeze bedle imthathe le ndoda imhambise maku weekend. Uthi lo sisi ngithi kodwa wazi waphila nangobhuti. Cha uyangithanda lo bhuti. Ngoba kubo umunye nje bese sothi sifike ehotela bese ngibhudukeze ngenza yonke le. Yangamenza lutho nje indoda. Uthi lo sisi ngaze ngayiqoma-ke. These ngiyiqomile-ke saya-ke ehotela ke ngikhipha siya ehotela mangiphuma emsebenzini noma kuyi-weekend siya ehotela ifike nakhona senze nje ingangijahi silwe. Uthi lo sisi ngoba ngake ngaze ngasola ukuthi lo muntu kodwa uthi uyindoda ephelele kodwa lo muntu ngoba phela amadoda bakuyakuthatha kusehotela isifuna ukuyolala nawe. Uthi sathi mase senza ngathola indoda nje ephelele. Then baqhubeka ke bathandana. Ayiyekile njalo le ndoda ukumnika imali ye lunch daily. Uma kweqile mhlawumbe kweqa usuku olulodwa noma ezimbili kodwa nje akwenzeki ingamniki evikini, akwenzeki imali ingamniki imali ye lunch ethe xaxa yokuthi akhave iviki lonke. Bese kuthi phakathi nenyanga imshaye noma ngo5,000 noma imshaye noma ngo8,000 or ngo10,000 makuphela inyanga nje futhi it's 10 or 8 or 7. Uthi lo sisi wagcina senemali, wagcina nje senemali. Lensizwa futhi mayebona ihamba ngemoto ezihlukene. Bese kuthi one day bese lensizwa yazi ngifisa ukuthi ungivakashele emzini wami eThekwini. Wathi lo sisi no ayikho inkinga. Nanga le weekend esiyakuyona ngingaya. Nangampela the other day lo sisi washiya imoto yakhe emsebenzini wangena emotweni yalensizwa le benyuka baye eThekwini. Uthi mabefika eThekwini ngapha ngako Pine Town bedlula nje kancane eThekwini. Uthi mabefika eThekwini bafike bangena emzini walensizwa le. Uthi lo sisi muhle umuzwa lensizwa. Muhle umuzi nje omkhulu muhle. Uthi mangifika phakathi ifridge ligcwele yonke into nje kunokugcwele nje kodwa akho umuntu. Bese uthi lo sisi bese ngibuza uthi manje sithandwa sami uhlala wedwa la. Ithi lensizwa hayi lo muzi ngisanda kuwuthenga. Ukhona usisi oyisisebenzi la ohlala la. Mina ngoba ngiyahamba mina ngiya eCape Town, Limpopo, Gauteng, ngiyahamba nje kakhulu njengoba ngisebenza umsebenzi wami uyangihambisa. Ngiumuntu wamabhizinisi ngi-involved kwi-property. Ngiyathenga ngidayise ngithenge ngidayise. Ithi ke lentokazi bese thi lo bhuti ukhona usisi ohlala la but ngithe akahambe ekhaya ngoba ngizobe nginawe kule weekend. So kuzobuya ngomsombuluko. Ayina ngempela ukuthi lo sisi akhululeke ehlaleke kulomuzi ngale weekend bese kuthi ngomsombuluko abuye nawo lensizwa le. Kwase kuthi njalo ngama weekend okwahamba isikhathi yayisithi lensizwa sengiyamuva la Richards Bay. Sengizoba mningane eThekwini. So ithe mayisise eThekwini le ndoda lo sisi njalo ngama weekend ubevuka ubethi mayiphuma emsebenzini Friday agibela itekisi aye eThekwini ifika impick up lensizwa bemzini wakhe. Bese kuthi kwase kuthi ngo2006 sebethandane almost close to 7 to 8 months. Uthi lo sisi besithi le ndoda bese eThekwini kulomuzi lo wayo lensizwa eThekwini. Besithi lensizwa yazini ngifisa ke ngesivakashela ubhuti wami ose Limpopo. Nginobhuti lapha eLimpopo ekade ngihlala kuyena, safika sobabili so bengihlala kuyena ngisahlanganisa nami indaba yomsebenzi yokuthi nginwebe icompany yami nani nani. Asoke simvakashele kade ngihlala ngithi ngiyeza kuyena.
kade ngihlale ngithi ngiyaza kusho lensizwa uthi lo sisi ngathi hayi uthi lo sisi ngase ngithi hayi singayi Limpopo. Uthi lo sisi nami phela sengikhululekile uthi wayesekhohliwe nanokuthi unendoda lo sisi. Nanokuthi ke kuqala ngalezi i-cut of WhatsApp, Facebook yayingekho yonke leyo nto. Instagram and all those things. Ukufona yayingekho lento ukuthi lesikhona manje yokuthi mina nje ngenza isibonelo ngami. Mina nje basi ngikhuluma la beshutha abafuthi laba bashuthayo la. Kunomuntu ongibhalela uWhatsApp la ebuza ukuthi kuze kushayile isikhathi kodwa lokho siqale ekseni shoot. Kuze kushayile isikhathi awungibe ingakabikho leyo nto yabantu besifazana ukuthi awusangibinge awungibhalele ngisho ungibhalele kuze kushayile isikhathi. Yabo ingakabikho lo. Kuqala abo 2003 2004 5 kuyale wawuphela u2 days ungamfonelanga umuntu wakho ngenxa kwakufona nge-airtime. Mhlambe ke wawuza usend please call me, please call unjani, please call ngiyaphila. That was the quickest way of communication ngalezi ikhathi. So ke uthi lo sisi indoda yakhe wayeseze khohlwe nanokuthi unendoda ngenxa yokuthi yayimkhipha busy le indoda Nigerian. Ngiyazi abaningi mawukhuluma ngomuntu from another country umbiza ngomNigerian, kwabanye that word is an offensive one. Uthi umuntu umNigerian bayibe ngayichaza le ukuthi mina I'm a Pan-Africanist. A guy from Nigeria is my friend, is my brother. A guy from Limpopo, a Pedikai, Swati from Zimbabwe. If ungase Africa, you are my brother. So mangikhuluma ngenzela ukuthi mangikhuluma ngomNigeria ngenzela ukuthi udaba luzwakale kahle. Ngoba lo sisi akammentionanga lo bhuti. So uthi ke lo sisi bese lo bhuti yazi ngifuna siye Limpopo sovashela ubhuti wami angazi singaya nini. Ngoba kade ehlala ekhaya. Ethi ufuna ngimvakashele. Sengaze ngamtshela ngisho nangawe. So useyakwazi nawe. Angithi uyezwa lo bhuti akasho ukuthi yeke indoda yakho ufuna ukushada. Akakhulumi lokho, akaze kukhulume nje. Lo sisi washo ukuthi nginendoda kodwa akaze kuphazamise lo bhuti lokho. Lo bhuti omNigeria akaze kuphazamise ukuthi lo sisi unendoda. Futhi akakukhuluma ukuthi yeke indoda yakho nani. Uthi ke lo sisi bese sisethi date nobhuti lo ukuthi eLimpopo sizoya ngelanga elithile. Lihambe lishaye lo langa. Babezosukela eThekwini emzini walobhuti. Babezohamba ngomgqibelo. Shuthi lo sisi wasuka ngoLwesihlanu la eRichards Bay mayishayisa emsebenzini wanyuka ngemoto yakhe wafika wayishiya emzini walobhuti balala kwase bevuka ekseni sebehamba ke manje ngemoto yalobhuti ke sebebheke eLimpopo. Uthi lo sisi baphuma ke bangena emotweni bapakisha nezimpahla baqhuma sebebheke eLimpopo. Bedluleke endleleni bedla ukuthi bafike bahlale eGoli. Bafike baphumula eGoli, baphumula abadla kwamnandi nje base beqhuma sebebheke eLimpopo. Uma befika eLimpopo bafika sekusebusuku. Hayi bafike bangena kwenye indlu futhi. Uthi mazingena nakule ndlu enkulu bese lo bhuti nale kuseyindlu yami nale. Hawu umuzi wakho nale imuhle. Nalokho sewumuzi wami. Kodwa ke futhi awukahlali umuntu nawo. Awusahlali umuntu khona abade beqashile. So ngicabanga ukuthi ayise yabo nje akhuluma. Awuthi lo sisi masingena sifike lapha nasifika sikhathele sithatha ishower silala. Bese kuthi ekseni avuka ubhuti lo omNigeria ahamba uyothenga ilunch.
ayothenga ahamba ayothenga izinto zokwenza ibreakfast, benza ibreakfast, bedle begeze begqoke. Sebeyaphike manje sebeseLimpopo ngithi. Sebeyaphike manje sebeyobona, ngiyakhohlwa ukuthi lapha eLimpopo babekuphi neLimpopo. Kodwa nje babeseLimpopo. Edolobheni, ngathi babesedolobheni. Angisazi ukuthi liphi idolobha babekulona lapha. Uthi kolosisi bese siphuma ke manje sesiya kuphi kubhuti lo esiyombona. Yabo. Indoda le iyasho ukuthi yazi ubhuti wami sekuthanda engakwazi. Ngihlale ngikhuluma ngaye ngimtshela ukuthi kunentokazi enhle engithandana nayo yangapha eRichards Bay yakwaNkosi. So nje mangikhuluma nobhuti wami nje ngihlale ngikhuluma ngawo seze wakuthanda engakwazi yabo. Uthi lo sisi kayakho inkinga bese bephuma ke behamba. Uthi lo sisi mabephuma kulendlu akaze bephumele ngaphandle like kwakungathi bahambe mall, ngoba uthi nje akanakanga na kodwa akaze bephumele ngaphandle beshawe ilanga. Uthi bahamba nje kwangathi bahamba ngaphakathi. Uyabona mawuhambe emall evalekile phezulu uthothi ngoba uthi sahamba nje sangathintwa ilanga, sahamba safike sangena endlini, safike sahlala. Wayesethi ke laselethi isoka leli ubhuti wami uhlala kulendlu, kodwa ke uyeza uzosificala. Uthi lo sisi bahlale ke bese evula efridge nobhuti lo akhipha ijuice isoka, bekhipha ujuice abeke bephuza ijuice, behleze sitting room, behlale bexoxa ke esho lo ukuthi hayi ubhuti wami uyasebenza, wenza ukuthi yena wenza ukuthi uyeza nje uzofika encanti kade engithumelela imessage uthi uzofika around bani uyabona. Awuyeza uthi uzofika ngabo 1 uzobesela ngabo, uyabo. Uthi lo sisi cishe mhlambe emva kwe-hour 30 minutes 1 hour or 45 minutes uthi bese imsusa le ndoda imthathe imfake ekamereni. Inhle lendlu, osofa bakhona bakhulu. Uthi lo besimthatha imfake ekamereni. Bale ekamereni likhulu nekamera. Uthi nombhede wakhona mkhulu, umbhede khulu, iguzanguza mkhulu kakhulu, ngisho iheadboard yakhona mkhulu. Uthi sifike singene ekamereni. Uthi lo sisi ngitshela ukuthi mina le ndoda isifuna senze ucaca ngoba sesimlinda isikhathi eside ubhuti wayo. Uyabona mawuthandana naye phela umsumthatha umfake ekamereni. Uyabona uthi lo sisi nami phela ngathamba nje ngitshela ukuthi ubhuti ngoba ezofika late nje ufuna ukuthi kube khona esikwenzayo, isoka leli lifuna ukuthi kube khona esikwenzayo ekamereni. Uthi lo sisi ayesingene, yabona ngibambe nje singene embhedeni silale ke pheka umbhede, sihlale pheka umbhede mkhulu umbhede. Uthi lo sisi sihlale la embhedeni silinde njalo ubhuti wesoka. Uthi lo sisi sathi masahlezi nje embhedeni, uyabona ukuthi manihlezi nixoxa sizeyiphela indaba, ngigcina sengathi niyozela balinde ubhuti njalo ubhuti wesoka. Uthi lo sisi ngabe sengiza umbhede unyakaza. Uyabona ukuthi manilele ngathi seniyozela, uthi ngeza umbhede unyakaza. Uthi waphinde wathi uphela ngeke unake phela into mayisanda kwenza kokuqala. Uthi waphinde wanyakaza futhi umbhede. Uthi ngaqala ngathi yini le iqalazisa nesoka, uyabona. Uthi waphinde wanyakaza futhi umbhede. Uthi lo sisi ngase ngibuza kuleli soku indawo yinda. Uthi ngabuye nganganaka futhi ngoba phela ziningi izinto engingazazi la endlini ezibukhazikhazi, yabo, ngoba ngisho nalabo so khona lezi zitulo osofa lezo uvula inyawo beluleke bethi babe khona la, yabona. Ngisho ifridge yakhona engajwayeleki. Lo sisi ngayitshela mhlambe nalombhede ukhona lawo, angithi yazi ukuthi khona eminye imbhede uthi muhlezi nje adjustable thola ukuthi izovuka bese ungathi uqhiyeme. Uthi lo sisi bese ngibuza esokeni lami ukuthi hawu uyawuza yindaba umbhede unyakaza, besethi lona ayikhululeka. Ayemva ngasikhashana uphinde unyakaza futhi umbhede, kuchaza lo sisi. Uthi munyakaza umbhede bese ngibuza ukuthi hawu yini ngathi lo mbhede yini kwenze njani ungathi umbhede uyanyakaza, bese lithi isoka ayikhululeka. Uthi ke lo sisi wagcina ungasanyakazi ke manje umbhede, wagcina usuzamazama ngathi uyazamazama. Uthi ngathi mangibuza esokweni lami ukuthi hawu yini indaba
uthi lathi isoka ayikhululeka. Uthi lo sisi mangithi ngifuna ukwehla embhedeni ngilunguze ngaphansi ukuthi yini wawusunyakaza lo mbhede uthi la ngibamba leli soka lathi ayikhululeka la ngibamba. Uthi ngaqala ngethuka ke manje insizwa phela ikhulile nje undlekile. Uthi lo sisi ngaqala ngethuka kodwa ngabuye ngathi phela ngoba ngihleli nesoka lami and lithi angikhululeke kushuthi nothing wrong that is going to happen. Uthi lo sisi hayi sithi ukuhlala iphinde inyakaze lento. Uthi lo sisi ngize ngishawe uvalo phela ukuthi kushuthi khona into ekhona la embhedeni. Mawunyakaza kanje lo mbhede yini indaba? Uthi livele lingibambeke isoka lithi ayikhululeka hlala phansi ungethu ukukhululeka. Uthi lo sisi wagcina umbhede uthi wathi maye usunyakaza kakhulu usuzamazama kakhulu umbhede. Uthi wathi mayethi nje ngale kwe-hotboard ethi uphosa amehlo ngale wabona into angayazi. Uthi wabona into ecwebeza into angayazi nje angazange eyibone. Uthi wavele wathi uyasukuma uyaphuma lambamba isoka laselivala isivalo. Ngoba uthi uyakhumbula mayesexoxa uthi lo sisi uyakhumbula ukuthi lathi limbambile isoka lakhe selimncinyele odongweni eseyibona le yanto elokhu ivela laphana. Uthi wathi lathi isoka ngicela ukuthi ungakhathazeki ngeke wenzeke lutho. Lo ubhuti wami lo ebengikhuluma ngaye lo befuna ukubona uye lo ngeke aza kwenze lutho. So ke kade lokho engikhalela ethi lokho ashona yena ngo1997 mina nginentombi angakasa yena intombi akasayazi umuntu wesifazane akasamazi. So ufuna uzoba nawe nje isikhashana bese ngizonishiya la nobabili. Uthi lo sisi uyathi malikhuluma njalo lelisoka uthi akazi noma waquleka noma kwenzakalani kodwa wayebona emehlweni wayeseba ngizothini wabadizi wabanambu kodwa wayebona emehlweni kodwa ukushuthwa ngoba uthi noma limbambiso kwavela wathamba nje wathamba. Lento ayibukayo yavela yazi isigibele embhedeni manje lento edinyakaza umbhede yavela isigili wabona ukuthi lento ngathi sanyoka kwasho ukuthi akakwazi angisho ukuyibuka. Wathi mayeqeda ukukhuluma kanjalo leli soka lakhe limbambile limtshela ukuthi hayi ubhuti lo ungakhathazeki uyena lo khala ngokuthi intombi akasayazi lokho ashona akaze ayithola intombi. So ngicela ngizokushiya naye. Uthi lathi malisho njalo isoka wavele akazange ukuthi kwenzakalani. Kushuthi okunye akazange emva kwalapho nje abangisazi ukuthi yini enzakalayo ngoba uthi wazi waphaphama esephaphama esibhedlela eGoli. Esephaphama esibhedlela eGoli cishe after inyanga or few weeks 3 weeks to inyanga esephaphama nje esibhedlela eGoli. La khona umqondo wabuya kahle khona ngoba uthi umqondo noma wayesephaphamile kodwa umqondo wawungabuyile. So kwathi emva kwalezo sikhathi ke 2-3 weeks wabuya kahle umqondo ukuthi kahle yena ngoba uthi waqale wangazi nanokuthi ukuphi babembuza abantu esibhedlela uthi nje waqale wangazizwa naye ukuthi uyini uyaphila noma kanjani. Kodwa kwahamba isikhathi wagcina umqondo sobuyile kwayima echaza ukuthi cha mina ngikhumbula ngiseLimpopo njengoba bengiseLimpopo nje ngibe ngihamba nesoka lami kwenzeka lokhu kodwa mabe check la ngaphansi kwakhe esithweni sangasese kungathi kwakuphuma into ebomvu kwase basha amanesi ukuthi ureshiwe wena sisi. Kungathi kwakuphuma into ebomvu esithweni sakhe sangasese ngoba wayigcina efaka ukushuthi wayefaka noma egqoka edilozela wayiqala afake ngazi noma wayiqala afake ini bese kuyimayidilozela.
so wagcina ke kwahamba isikhathi ngathi ehamba odokotela ngathi wagcina ephila ke lo sisi lo ngoba wathi nje akafune nanokuthi eze kushuthi indlela aba traumatize ngayo ngoba wagcina ngisho imali lo sisi wathi mayekhuluma wathi mina ngisho indoda ngagcina ngiyesaba indoda ngisho imali bangibona imali uthi mangibona imali nje kuvele ukuthi angiba ngisho ethilini esefweni mangibona imali nje iningi ngaphandle phela maye kuyimadlana uthi kodwa mangibona imali eningi nje vele ngishaya uvalo ngibone ngathi khona into efuna ukwenzeka uyabona so wagcina ke esidileke kanjalo kodwa emva kokuthi sehamba odokotela isikhathi eside bemtreat ngoba ngisho imoto yakhe le eThekwini akabafunanga nje akabasangafite izomhlanganisa naleli so angazi ukuthi emva kokuthi kade uyixoxa le ndaba okhosini lwaba khona i-investigation eyenzeka ukuthi becinge lo bhuti waseNigeria nani angazi ukuthi kwagcina kwenzakaleni so udaba lolu olwabuhlungu kakhulu ngoba usisi yena wayicabanga ukuthi uyathandwa ucabanga ukuthi nje kusothandweni ayikhi akho lutho lolu daba ngeke ngabona olunye olufana nalo lapha kuyisolezwe kunomprofeti okuthula lo mprofeti wagcine eboshiwe ulapha abantu ngomphambili ukuthi ulapha abantu ngomphambili abantu babonile abanye kuyisolezwe lapha online abantu bakithi ke angazi noma ingoba sihlupheke kakhulu mina ngiya understand inhlupheko iyakwenza izinto futhi akuyona inhlupheko kuphela ne background ukuthi ukhule ngakini kwenziwani ukhule ngaki yabo nje mina ngalezi ayikhathi ngangazi ukuthi umuntu singakazi lutho ngangithi mangizwa abantu bekhuluma abadala kuthiwa uyazi ukuthi enye into umuntu mayiseyingane makukhulunywa into ethize umqondo womuntu oyingane is impressionable uya absorba noma ngabe yini mina ngikhule ngazi ukuthi umuntu ongaganiwe noma ongaganile akangena ezulwini khule ngazi lokho but ngathi mase ngiyitholela mina imithetho kaNkuluNkulu ngqo ngathola ukuthi ayikho into enjalo kodwa lento ibisingene nje emqondo so nokunye nabanye bangenwa ngokunye akukwazi ukuthi sengasuka umuntu wesifazane omdala nje onezingane ahamba kumprofeti athi uyohlola oluyokwenzani ke kulo mprofeti uyofuna ini afike lo mprofeti athi ukuze lento oyizele ngikulaphe ufune ngilale nawe izolapha ngokuthi ngilale nawe lento izolapheka ngokuthi ngilale nawe avume alale naye lo mprofeti aze athi lo mprofeti nengane yakho ufuna uyilethela intombazana ngizoyilapha nayo ngizoyilapha ngokuthi ngilale nawe kade libhalwe isolezwe yini umucabanga nje ngenza ukuthi umuntu afike alalwe lo mprofeti ingabe umprofeti kanjani azalanda ingane yakhe mawuthi yathola akayedwa lo muntu bakhona nabanye bebelalwa uye lo mprofeti yini kubili sihlupheke kakhulu thina bantu abamnyama sizosimnyama sihlupheke kakhulu kwesibili ulwazi singenalo ngoba kube nje siyalazi igama elithi umprofeti lisho ukuthini wayezothi nje lo muntu ethi uyaqala ethi mina ngoba ngumprofeti ubani ukuze ngikulaphe ufune ngilale nawe sithi no umprofeti akayenzi leyo nto ukube siyalazi igama elithi umprofeti lisho ukuthini so ke ezinye izinto uyazi ukuthi nje lo mprofeti onjobe boshiwe mengahle ephume ngebhayili noma liphele icala leli ke abhekene nalo khona basazoya kuyena khona futhi ozobabona bese enkantolo bebhikisha bethi hands off umprofeti wethu
lo muntu kodwa ulale nabantu ama more than 10 20 ebalala nje mabeze kuye bethi bazofuna usizo. So ungathi ucabanga kwethu kunjani masenza leyo nto singabantu sidlala nje umuntu ogangayo kodwa still siye thina kuyena. Ilento ade ngisho ukuthi njengoba ade ngikhuluma ngalosisi nje walalwa inyonga wayehehwa yisoka leli ngemali nange humbleness yalo leli soka, patience yalo, wena uzogada lokho bese futhi usathana aphinda aqhamuke ngenye indlela. Siyabonga kakhulu.